Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Hurmatly cemaat, bugünkü sabahımızın teması özgöçe. Sırdığı sabak. Keregem sağaytam, kelinim senuk degen değil. Bugünkü sabaktın teması iğne jana kayçı. Oppo, mından emine mane çıgatken dep atkandır köpçülügü. Bu sabaka iğne menen kayçının kanday baylanışı var dep. İnsan özünün jaşoosunda büröden sabak alıp, büröge sabak berip jaşaş kerek. Oşol uçurda gana al özünün jaşoosundan bir neseni paydalana algaday bolup jaşaydı. El-Muslim yuathir. Musulman sözsüz türde iz kaldırıp jaşaş kerek büröge. İz kaldırıp, tasir berip, sabak berip jaşaş kerek. Musulman emeslerden sabak albaş kerek. Musulmandardan sabak alıp jaşaş kerek. Bir karıya aksakal var ele. Jaşı bir topka çıkıp kalgan. Daim özünün jaşoosunda nevresin erkeletip tap uğulum jaşooda arganday nerseden sabak alıp jaşaş kerek dep gana süylep koyçu. Karıyanın kesibi çevirçilik ele. Tikmeçilik ele. Bir güne al fi esnai hiyatatihi bul özünün usul çevirçilik arasında neveresine sabak vermeyi buldu. Ve fi esnai hiyatatihi li thawbin cedid أخذ مقصه الثمين وبدأ يقص قطعة القماش الكبيرة إلى قطع أصغر كي يبدأ بخياطتها ليصنع منها ثوبا جديدا. Koluna ayavay gelişken kımbat bağ kayçını alıp öte kımbat materyaldı arı biri kırkıp kadimgidey bir nese jasabatkanday boldu. Maksatı kırkılgan mayda materyallardan bir giyim tiyiş gerek ile özü. Maksat uşul. وما إن انتهى من قص القماش حتى أخذ ذلك المقص الثمين ورماه على الأرض عند قدميه. Materyaldı özüne ılayıktap, çenep, kırkıp bütkönden giyin neveresinin gözüne öte bağlı görüngen ayabay taza, kımbat bağlı kayçını çoğ atası hiç nersege arzıbagan buyumday görüp jerge tars etip taştap koydu. Al arı kıymıldagan, beri kıymıldagan çoğ atasının taman aslında bir de tevelense, bir de urunup arı beri jılıp attı. Birok jaş balan nevere emnege çoğ atam uşunda kaldı eken. Karaçı kanday sonun koğuz kayşı. Bası dele çoğ atamın aytıyoruz boyunca bir münce akçanı çapçıgan kayçı bul. Çoğ atam usuncalık bayıgan bu. Bağlı kayçısını taman astında tevelep tiyaq biyaka basıp atat dep oylandı. ثم أخذ الجد الإبرة وبدأ في جمع تلك القطع ليصنع منها ثوبا رائعا. Andan giyin közge körünör körünbös bolor bolbos körüngen arzıbagan akçaga gelgen bir iğneni aldı dağı ağa jibet görüp bayağı kırkılgan mayda materyalları tutaştırıp tige başladı. Jıyıntığında al bir giyim tikti. Bolğonda da okmuş sonun giyim. Bayağı mayda barat kırkılgan giyim tigilip bütkönden keyin sonun toğluk adamdın denesin jağıp ançamça körgön közün joosun rahatın ala turgan suktandыра turgan mıktı giyim boldu. Uçunda kiçineke gana jibi kalsa dağı, uçuğu kalsa dağı oşol iğneni çoğata giyip durgan baş giyimine mındaş aytkanda sellesine kadim gide tepçip momentip tigince sayıp koydu.
ففي هذه اللحظة لم يستطع الحفيد أن يكتم فضوله في وتعجبه من أفعال جده فسأله الحفيد. Bayatan beri çoğ atasının kılıp atkan kızmatına, ırgıtkan kayçısına, hiç bir akçaga arzıbagan, arzan akçaga gelgen iğneni seldesine sayıp koygonuna taң kalıp, anan çoğ atasından لماذا يا جدي رميت مقصك الثمين على الأرض بين قدميك aytыңчы çoğ ata, bayatan beri men sizdin mınavıl kılığınızga düşünbey turam. Öte bağlı dep özüңüz keyde etiyat kılgan, ilseniz keyde jogorı ilip koygan, bizge karmata berbegen bağlı taza kayçыңızды kırkıp bütüp tamın astыңızga taştap koydunuz dağı. بينما الإبرة هي التي جمعت تلك القطع لتصبح ثوبا جميلا. Anan arzuagan arzan iğneni seldiňizge sayıp koydunuz. Aytınçı çoğ ata, bu emne sır? Çoğ atası, ya buney, innel miqas huvellezî qassa qit'atel qimaşel kebîra tilk ve farraqaha ve ceale minha qit'an sagîra. Neverem kağılayın, men sana jaşooda sabak al. Jaşooň sana sabak bolsun. Ar bir kıymıl, biröge senin kıymılın sabak bolsun. Bir musulmanın kıymılı okşoşsa okşaş bolsa sen andan sabak çıgarıp alıp jaşa. Men bul kıymıldı atayın sana sabak beriş üçün jasadım. Gördüň. Endi bolgon koos, sonun materialdı arı beri menin kıymılım menen bıt jıtın çıgarıp koygan kayçı emespi? Kayçı degen uşul. Sonun materialdı keyde kıykımın çıgarıp jaraksız kılıp da kırkıp koyup atat. Keyde jarakты kılıp sonun gelbet çıgarıp kırkıp atat. Birok kanday bolgon çakta dağı türgöktölüp durgan bütün materialdı bölüp kırkıp koygan kayçı emespi? Oşon üçün men bul tuğan uruktun musulmandardın ıntımağın bölgöngü okşaştırıp durup bu okşagondor taman astında gana kalış kerek dep kayçını sana sabak beriş üçün taştap koydum. بينما الإبرة هي التي جمعت تلك القطع لتصبح ثوبا جميلا. Senin göz tarazanda, göz karашыңda hiç nersege arzubagan, arzan gana akçaga gelgen iğne, jibi dele arzan akçaga gelgen jibi ötkörüldü. Anı menen men kayçı kırkıp bölüp koygan materialды tigip çoğ bir kiyim kıldım. Kayçıga karaganda iğnenin kısmatı jogorı turup atpayбы? Bölök mayda kırkılgan bölök materialдарды biriktirip koyup atpayбы? Eldi biriktirgen, ıntımakты çındagan, bir tuğandıkты bekemlegen insan uşunday olup adamların başında tacı katarı tanılsın dep iğneni men seldeme sayıp koydum dep atat. Kun minellezine yestemi'une şamil. Kağılayın neverem, mından keyin jaşooňda tırkırap, ırkırap ıntımağı buzulup atkandardı iğne siyahtı biriktirgendey olup jaşa. Bolsaň iğnedey bol. Bolgonda dağı bürönü sayıp emes, teşigine uçuk ötkörülgen, jiv ötkörülgen bölök materialdardı biriktirip tigip kiyim kılgan iğnedey olup bir üydün içinde bir jatından çıkıp bir tuğan ata talı böyle kalbasa birok ıntımağı getip kalgan bir tuğandardı. Atı musulman ile bolbosa birok bir gelip ayatkan musulmandardı biriktirgin iğne okşap. ولا تكن من الذين يفرقون الناس أشتاتا. Intımakta jaşavatkan, birimdik bir tuğanlıkta jaşavatkan, bir üyde jaşavatkan, bir agörgödö, bir tündüktün astında jaşavatkan momun musulmanlarda adamdardı bölüp koyup bir türgökte orolup jatkan materialды maydalap kırkıp koygan kayçı okşap kalbadı atat. Uşunday jaşaň. Kolunuzga bir söngök karmasaňız dağı anda tikeni bolsa dele bari bir anın başında gül görüngündöy tiken karmaň. Meyle kolunuzu saysa saya versin sizdin.
бирок башындагы гүл элге көрүнүп турсун. Бул дегени ынтымакты бекемдеш үчүн колуңуз канайт, жүрөгүңүз канайт, жаманатты болосуз, бирок жыйынтыгында тикендүү өзөктүн үстүндө роза гүлдүн жыты мыкты болгондой бир күн ошол кабарган колуңуз, жаманатты болгон учуруңуз гүлгө айланат иншалла. Ушундай жашаң. Эгер сизге кайгылуу, капалуу инсан келсе, отуруп угуң, колуңуздан анын ишин бүтүрүп берүү келбесе дагы, анын кайгысын угуу сиздин колуңуздан келет. Угуп коюң. Анткени кээ бир адамдар бар, ичиндеги бугун бирөөгө айтып чыгарып алса кыйла жеңилдеп калат. Сиз ага кулак салуу менен анын ичин, жүрөгүн бөксөртө коюң. Бирөө карыз сурап келсе, жардам сурап келсе, бере калың. Айрыкча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма мин айям ал-амалу ссалиху фихинна ахаббу илаллахи мин хазихи ал-айям ал-ашр." Курбан айттын алгачкы 10 күндүгүндө жасалган жакшы амалдардай башка күндө андай амалдар жасала бербейт. Сооптуу. Күрүчтүн шылтоосу менен күрмөк суу ичиптир дейбиз. Ушул Курбан айттын алгачкы 10 күнү, эртеңки жакына келе жаткан Арафа күнү, андан кийинки окула турган Курбан айт намазындагы Курбан майрам, андан кийин дагы 3 күндүк ушул Курбан майрам, ушундай бир шылтоо болсун, жылдар бою араздашып жүргөн адамдардын, бир туугандардын жарашып кетишине ушул күндөр шылтоо болсун. Курбандык союң. Курбандык союп, анын этин сиз менен катташпай жүргөн бир тууганыңызга, тарынып жүргөн бир тууганыңызга курбандыгымдын эти эле деп берип, ошол эт, 1 килограмм эт сиздердин ынтымагыңыздардын бекемделип кетишине себепчи болуп калсын. Ушунчалык ынтымакта жашаң, ушунчалык кайрымдуулук кылың, сиздин оң колуңуз бергенди сол колуңуз коштоп турсун. Ушунчалык берешен болуң. Сиз курбандыктын этин бирөөгө бергенде айттың, мен да ушинтип берсем гана деп бергенге алар да сиз аркылуу таасирленип келип калсын. Ал-муслим юассир ва ла юассар. Мусулман из калтырып, сабак берип жашаш керек. Келиңиздер, күрүчтүн шылтоосу менен күрмөк суу ичиптир дегендей, курбандык союу менен, Арафа менен Курбан айтты шылтоо кылып, эчен жылдар бою араздашып, таарынышып жүргөндөр кечиришели дагы жарашалы. Колуңуздан келсе, көп жылдан бери сизден карыздар болуп жүргөн адамдардын карызын ушул Курбан айттын урматына кечтим, кыжырат болбой, менин бет ороюмдан чыгып салам бере бер, жүзүң кызарбай деп көңүлүн көтөрүп коюн. Майрамдык маанай деп ушуну айтат. Аллах барыңыздардан разы болсун. Амин. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афва фа'фу анна я рахиму би рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.